Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Ni sambul binaka. Se kwe ngona Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndindai. Na idhula ni misila ka soliti kwe na unungo ena wasiwasi loma ena totolo na kia na takadhaka ngo ena kia na sanga itunga meka kuni beitobi na mate ngona misila ena nonda vanua. Sibini ndona ndraunu undolu ni leun vanua era sa adhula rawa ena idhulongo katukuna na ministry ni mbula ni idhulongo ese bagata itukumai ena tinigadiwa walu sangabulu. Tukuno obunuwai Alisha Saukan ni mai na tini kalima na mati ni misila ka laura ena nonda vanua sianga talindua beira ongo ese tiko ese dhurtiko e balimbula ena ngaunungo. Ia kerker tingana tamba nimbula me kako ni waedhuri na pakasongo ni vata me pakaninda utotolo na beita kabi ni mate ena tiko lewelevu vakaongo. Aungandreva me una raidha tali na makumbungu. Oyana malani vosa mai be arieta rona engato na marama nambuna na ngone ambakitolu o tale rekanroka kasi aliti gumai ena bagarowa isaoti na ngone leoleliongo e ali mai ena nonroto itikutiko e kalekana elami lulubu na marama nambuna ena ngone soli tukutuku kina FBC News katukuna ni kena sa toso na singa kene yawo ni nona bagasangarai e baka mesa baka mosialo me baka ni sianga ni sekilai na panua itiko kina ia kaina ngusu ni vosa ni tambare ni ubisa ana na isoro ni rtotomana tingana nona bagasangarai na ngone lewa embakitolongo e rua na liuni bonua karaureida na beisua kayado esa mambula era warongoda na kaila ni marama kalausua o siru pepeli leilai embaki 5 kina watina o resina e anga ibukia na maramo ya karato udhidi baki koya e balimbula rautukuna kina FBC News ni ado na vei kaongo e na vitu e na mbongi ia baganda itanga na tamba niobisa ni sa tauriti kwa beso e na ngaunongo o tangane kasaduru mimbiti e na ngaunongo e na balimbula e suba na marama e na buku ni maboa e adoboa. Kinangito, kila ndei bagi na kabetani ni nonda matatimi lo abitu, Paula nrani sinukula, na inaki ni nonda tu laki wakaitabi, na nonda matatimi na satsota ni Dubai Sevens, e na bagarau Kongo. E abosa nrani sinukula ni kuwa, e na mbimbi ni nonda tu bagarau taki, e na buku ni sotongo. Ia tu bagarau na nonda matatimi, e na buku ni satsota ni Dubai Sevens, kana tigu butagitiko, e na mbungi ni mataka. Mai dhawe kiri na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri era na nisema nistiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni Vakaleleka vinaka. Na wini matenganga ni bibanga matini taki errere maki. Waku yigo tani maya na wini nganga ni bibanga matini taki. Menta dobata, kavoluta, kamorusa. Bula, wayawa apini sararane. Wayawa malika batilagana. Nama kikirao ena mataka bau. Ni ko itiri kali minute me ono kina tini na bimataka. Moni tiki na bau rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni Rachel namba 2 eviti.